دەمێ باش قوتابیان هێژە هێڤیدگەن هینەمێت باش بن بۆ قوتابیên peymangeha davin jî beşê petrol qonaxa çarê kursê duê dê behsê petroleum economics ke. Petroleum economics dibêjin what is petroleum economics? Kursê ewil me got çend economics çi ye û me behsê çend zarokeke girîng kirin ketî economicî de bi kar bînîn û vê kursê em dê behsê babetên aboriya naftê kirin. What is petroleum economics? Petroleum economics involves the application of the techniques of economic analysis. Em bêjin aboriyê naftê pêk dikin ji wan rêkara ew em kar tînin bû şîkara aboriyê naftê. At every stage bû her qonaxeka in the development of oil and gas exploration and production project. Bû her qonaxeka geşepêdana geşepêdana oil and gasê ji qonaxa exploration lêgeriyanê û production berhemêne lêgeriyan û berhemêne. Ew rêkarek em kar tînin xîlalê lêgeriyanê heta digehte berhemênanê em li gel dirêlînkê em bêjinê çi van me qonaxa hemî em bêjinê petroleum economics. Em bêjinê aboriya naftê. The economics of oil and gas projects are affected by a range of factors. Ma çend faktorê tên, ma çend hokarê tên kartîkirîn ser projeyên aboriyê oil and gas diketin. Ji wan re jî the level of knowledge about the oil or gas field bêjinê çend pêzanîn ser kêlgit naftê yan jê gazê hene, te çend mexzûn heye, te çend binerd heye, te çend pêzanîn ser hene heqlet naftê. Ya duê the location dibêjinê cihên te yên coğrafî. Bû nimûne eger em bên behsê herêmê bikin tu çend bazarê naftê dîyî yan jî tu ew cihê tu firê dikê yan ew dewletan ew cihê ji te dikirît ew kompanyeya ji te dikirîtîn çend ji te dîwî. Tu taban çend dîr bibe dê tekalîf filtrêkî li ser te zêdetir be. Bi dergehên sinûrê te çend vekirîn yan bijîn kiraw en. Ya tu bi şêweyekê azadan serbixwe peywendiyan teamûlê li gel kompanya bikî. Tu çend nav dewletekê re bey bû nimûne em di sinûrê de me hemî dewletê cîran çi erdê tu nav re bey ew ê jî çi dibêtin? Taban ew jî heqê boriya xwe dibêtin, heqê rêka xwe dibêtin. Dê eqdê li gel te girê detin tu tankerê wan bi kar bînî, kadrê wan kar bînî, kompanyê wan kar bînî dê te wekî bêjin îstîqlal kirin. Heger tu serê bataryayekî bay tu yê azad bû her bay tu dişayê sanehî vê kirotayê bigihîniye cihê ew ê ji te jê bikirîtin yan jî wan kompanya ew ê ji te talab bikin. Eva location gelek giring e. Type of crude oil. Çi cûrê crude oil e? Bûçê dibêjinê OPEC, Brent, Texas yan jî dibêjinê her êkê bihayeke her êk sereke. Bûçê herêmê daîmen dibêje te meselan filan kêlke yan filan heqil crude oil em erzanî difrûşîn bes ew filan kêlke yan filan cih baştir e. Baştir e manewê type of crude oil cêwaz e. Lêkişekê cêwaz e. Number of wells wa jimara bîrên naftê te çend e. Dîtû jimara bîrên naftê zêdetir te hebitin dê întacê te zêdetir bitin wa xasta aboriyan jê kirîn li ser crude oil de çi lêtin dê kêmtir bîtin. Ji ber hindî gelek cara ev dewletê berhem
هناريت كروت أويل شد كان فريزنج كارتين بجنه تجميد كان جانشي راستين إنتاج خان برهمي خو وحتى مكجي كشهر ما ظن أبوري كروت أويل برودكشن إنتاج برهمه که زور مارکتان سیکیده مارکت کندیشنز باردوخ بازاری ام سکنه برهم و باردوخ بازاری اف هر دو برهم آنده بجنه بهای کروت اویل تتکارد بجنه دوخ کروت اویل آن بازاری شواک عام گشتی بونه منم به سکنه که باردوخه که گلک خراب در باز بید کروت اویل جبر چه؟ جبر ویروس کرونا کارتی کردن سرچه کری هات نوچونی کری سیاره هات نوچونا دارای کری کارگهش راستاندین و ابهمی او تشتن آن اولیتن اوی کروت اویل و پیوندی پی به هف شوی که به جای اکسر بید یعنی نه اکسر همین باشه رو فیلم باشه ماهی the effect of tax system کارتی کردن باجار یعنی ماهی سیستم باجار سر کروت اویل و هر دولت که شوی کیه چند باجه زیادتر دانی سر به باهای کروت اویل بتن تو گرانتر فروش ترلیبی اول چند تو کار اگبون مگل کترین و حتی مسائل شارع چید او دولت برهمینان اگر توش شارعی بن یعنی مسائل سیاسی بینات نفرا او جهانی کارتی کردن سرچت کردن سر بهای کروت اویل و اول چند فکتر بودن بحث کردن که کارتی کردن سر پروژن اویل انگاستی نکرد هم دین بجین ما گوتی تاک گله گرینگه جوری کروت اویل بوچی هنده کرده آنجین هنده کلکا یا باشه و بهای هنده که یه لواز آنی کیمه ما هی classification of hydrocarbons هم دین بحث تصنیف که این هایدروکاربونز کامه چند جور هنه ما گلک جور آنجین چه گلک ریکت هین ام بزانین جور هایدروکاربون آنیجی اویل ما کیش جوره ام دی بحث هنده classification ها کنه ابو که یا ایکی division classification of hydrocarbon according to density حسب کثافه density of crude oil دیگو ما 4 جورت هایدروکاربونی در کبن یکیش وانم بجنه light crude oil medium crude oil heavy crude oil extra heavy crude oil ما هی اف هر 4 جوره کنگی دی بجنه light if density of crude oil less than 870 kilogram per cubic meter ام بجن هاگر هاتو دنسیتیا کروت اویل بوما درکت کمتر 607 کیلوگرم بو هر متر کاسیجا ما هی median if density of crude oil between 870 to 920 kilogram per cubic meters هاگر 707 حتی 920 محبو هاگر 920 to 1000 دی بجنه heavy crude oil و کنگی دیویژن extra heavy crude oil اگر هاتو density of crude oil greater than 1000 اگر هاتو 1000 پتر باشه کیش وان جورا بهایوید بازار دانسی که دی پتر بیده کیش باشتره سهراکی باشتره بازاری دا هم دینو که این بیجین تحکیب کن که کیش باشتره و برچه باشتر. Light crude oil receives a higher price than heavy crude oil on market. ام بجن البازاري هكا ما light crude oil هبشي ويكي سبيك بيتن light بيتن البازاري دا بهاي كي بترتي توار قرتن جي كيشكي crude oil جرام ام بمجمع heavy crude oil هذا
واي هذا مهمة هذا قال جرام أزمونا امتحاناتين أم بجني بوشي لايت كروت أويل بترتي تاورجتن بهاي كي بترتي تاورجتن جي كيشكي هذي كروت أويل ماركت تبي بيشين those a higher percent of gasoline and diesel fuel when compared into product by an oil refinery. And بيشين دمي هم بي كروت أويل بين ريفاينري دا بينات مصفى دا بينات مصفى دي رجاء مازن چه بمجي چه بتن دي غازي و ديزل و بنزين جدر كد يعني رجاء باش ديوان كرستا جدر كد لهكا هابي بت دي رجاء كين دي مجي چه شبر هندي هم دي بيشنه لايت كروتويل باش ترش چه هابي كروتويل اما کشورێکە کو ئەم بهێن کڕۆتۆیل تەسنیکن یانجی جوری توێ لێ دیارکەن حەسەب چێ according to density ئەم پێش بەستنە سەر density classification of hydrocarbon according to sulfur content حەسەب چێ بێکاتیە ئەم دەبیژنێ سەلڤەر ڕێژا سەلڤەری چەند نافتە crude oil with low sulfur content is classified as sweet. هەکەر هاتۆ ڕێژێکە کێم یا سەلڤەری ناودە هەبوو ئەم دەبیژنێ ئەف کڕۆتۆیەڵمە چایە دەبیژنێ سوێت کڕۆت ئۆیل هەکەر چا بوو هەکەر سەلڤەر less than 0.5% وای هەکەر هاتوو نیڤێکە کێمتر سەدی سەلڤەر ناو کڕۆتۆیەڵ هەیە يعني 0.5 الصادي هيكر هاتو كروتور with a higher sulfur content is classified as sour هم دي بيجني هيكر هاتو ما جالك هم بيجني رجاكا مازنيا سلفري نبدها بو هم دي بيجني بچه كروتويلا sour كروتويل يعني هيكر بيجيكي sour كروتويل او ظانت ابا more than 1% weight دبیجنه زانیدن اوه ایک صادی پتر سلفرت نام به کروتویل دهی و دیسا هم دین لویریجی دیار کن دبیجنه کیش باشتره اوش برچ sweet oil commands a higher price than sour oil هم دبیجنه هکر sweet بیتن دبیجنه بازاردن بوهای وی چاوه پتره هکر مهبیتی سال سویت مهنوی شیرین و سال داشت why? because جبر it has fewer environmental problems هندیکه الرجا سلفری کمتر بید کشن جنگهی دی کمتر بومهلی چونکو مگوتی سلفر اکشوان کرستت مطرسیدارن سر جنگه بریجی هم گل جافه بسیار دینیم و یعنی دینیم بیشین کنگی هم دبشنه سوید و کنگی هم دبشنه ساو اوا ریکه که دیتر بو جی classification of hydrocarbon ریکه که دیمه هی classification of hydrocarbon according to API آنجی دبشنه امریکا پترول انستیتیوت پیمانگاه امریکیان آفته و به پیمانگاه با فرمولا که چکری یا سایه که چکری و الخار ما یا دیار کری و پیش بسنال اعتماد سرچت کردن specific gravity و مقطابیت مجی اف تجربه ها کری معهدی از بارم بابت ریفاینری کیمیایی ریفاینری کشون هر دو هویا کری The specific gravity of crude oil درخی دیزان API ده چند درکد و حسب API ام دی ام بیجنی کامل چه های crude oil light دی بیجنی medium heavy extra heavy
هذا همي دي دركب لايت كنجي دي لايت بيت هجر هاتو API تا چا درکد ماستر درکد more than 31.1 31.8 درکد و کنگی دیوشنیم medium between 22.3 and 31.1 ما بین 22.3 حتی 31.8 و اگر هاتو جه API ما کمتر درکش بیش 22.3 دیویژنی هابی و هکرش دهی کمتر بود دیویژنی اکسترا هابی. اولی همی جورد کرات آیالن حساب چه API امریکا اترولو میست. اول پیمانده هک امریکیه اف بیفره آنجا فکراسید بومده. In general شوه که گشتی oil with API gravity of 40 to 45 generate the highest market price. ام بجنه شوه که گشتی هکر هاتو API مشل حتی 45 بو دی بازار دل چا بیدن دی بومه بهایوه یه باش بیدن سعرکا باش بیدن و هکر هاتو API gravity over 45 هکر هاتو بتر بو جه 45 صابه هنگی دی چا بیدن دی بتاها shorter molecular chains دی زنجیره دمه هیدروکربونی چا بن دید کربن دید بچیک بن which are led desirable to refineries هنگی دی رتبه آن دی بجنه بهایوه بازار دادی کمتر لید او چه مگوتی چکو زنجیره دوی دید بچیک بن شوه که گلک سوک بید ما هندك كالجا مدينة كو شواكي تقريبي انبظن API 1 child. Kharkov has an API closer to 36 degree ما هي نزدیکی 36 درجة و طاوكي falls between 26 to 28 degree و ما هي طاوكي جي 26 حتى 28 والفيري جي گله جارا اگر مدو نفتت خام هبن اکا باش بید اکا گله اکا باش بید اکا خراب بید امشین بیجک تکل گین رج آوکیم ده حتی بسعر اکا گله که ارزانه دفروتن او جی بهای که باش بچتن ده هنده اکا او با خراب دیکنه نافتیش که ده یا باش دابشین سعر اکا باش به دفروتن و طاوكي فيلد مانگوتی چاوه گرانتره heavier than Kirkuk و with an API of 26 to 20 degree و مانگوتی ها طاوكي 26 حتى 28 و تختق slighter with an API of around 48 degree و تختق جی تفتره و نزدیکی چند درجه 48 درجه ابانا جمع گله جرا بامتحان تیم شیوه تروفولز بیتن یا مالت چویز بیتن تو بزانیا کرگو که طاوكي کشوانا چند بلنه و طاوكي گرانتران جی سبکتره اشکرگی که و آنوشن تاق گرانتران سبکتره وانا امتینین بو بسیاره ابا شوه که کت ما بحثه هندک بابت فرصه دوید کن هیویه هین مفاجه ورگرن واجه استفاده بیتن و هر بسیاره که هوا هبتن همشه هم فرکا ایمیلی جمع بتن و انبر هر بسیاره هوا بکنن و مینن بنجاب دریا خود مازن خود ارگل هوا بید